Pozdrav dobri ljudi, dobrodošli u Inner Warrior na kanal Transformacije svijesti. Evo jedan mali kratki video. Tu sam na moru, na plaži. Došao sam se malo okupat. Sam htio snimiti jedan kratki video o tome kako steknuti naviku kupanja u hladnoj vodi. Inače ja se kupam svako jutro u hladnoj vodi, čim se probudim odem se istuširati i uvijek završim taj tuš sa hladnom vodom. To vam je super priprema ako želite u biti to uvesti, taj svoj neki ritual za svoje zdravlje. Međutim sad je idealna prilika s obzirom da je ljeto pri kraju i ako živite negdje blizu mora kao ja, da imate tu sreću, znači da možete odlaziti na more kad god želite. Sad je idealna prilika da polako stječete tu naviku, odnosno da ne prekinete sa tim odlascima na kupanje, nego to radite u biti barem jednom tjedno ili kad god imate priliku, kad je lijepo vrijeme. Za sad je more još uvijek relativno toplo. Možete pogledati, što se toga tiče, što to kupanje u hladnoj vodi, možete pogledati Wim Hofa koji je to popularizirao, međutim on je poprilično ekstreman, on se kupa u ledenoj vodi, u nekakvim ledenim kupkama sa ledom. To ste mogli vidjeti, to nekad rade i sportaši u borilačkim sportovima i svi oni koji su izloženi velikim mišićnim naporima, jer jednostavno to kupanje u hladnoj vodi brzo regenerira organizam, smanjuje upale, međutim i pospješuje cirkulaciju. I u svakom slučaju ta navika je dokazano dobra za zdravlje, pomaže toj kapilarnoj cirkulaciji, jednostavno žile se skupljaju, puštaju i šire, znači na neki način one se ponašaju kao mišići i na taj način ih trenirate da su aktivne. Kad odete u hladnu vodu, vaša cirkulacija, odnosno krv se preusmjeri u ove sve vitalne organe u središtu tijela, što je opet dobro za njihovu prokrvljenost, međutim isto tako razvija se to smeđe sal. I sad nekakav savjet što se tiče baš kupanja u hladnoj vodi, kako se naviknuti na to. Bitno je da uvijek, sad ovako kad su hladni dani, da se toplo obučete, da dođete spremni, znači da se fino toplo obučite, tako da čim izađete iz mora se možete istrljati s ručnikom i ponovno obući toplu robu. Međutim, sam ulazak, najbolje vam je to uz nekakvo disanje, onako da duboko dišete, da se fokusirate na to disanje i da nastojite što kraće ulaziti u tu vodu, to jest da vam taj ulazak bude onako žustar i odriješit, da krenete da se sa tom odlukom ok, sad ću ući, to je to. Jer ako se zadržavate u pličaku, ono vam je samo gore, produžavate si agoniju i onda se ljudi počnu tresti i jednostavno nije ugodno. Nego znači probajte disat, sa disanjem se opuštate, na neki način mentalno se privikavate na taj osjećaj, jer u biti stvarno kad uđete u tu hladnu vodu vidjet ćete napravi se kao jedan film oko vašeg tijela, osjetite nešto slično što biste možda osjetili da je vrela voda u pitanju, znači to je nekako žarenje kože, međutim da se to izdržati i normalno više je to stvar mentalne pripreme, znači tog mentalnog pristupa, odnosno te mentalne snage da izdržite taj izazov, nego čisto fizički. Normalno ako imate loše srce ili problema sa srcem ne preporučujem vam to, ali ako ste neka relativno zdrava osoba, u svakom slučaju možete to pokušati. Uglavnom i neki stariji ljudi su ti koje ja uglavnom srećem kad odem na ta neka kupanja, onda sretnem neku stariju osobu, rijetko su to mladi ljudi. Još jedna dobra stvar kupanja u hladnoj vodi je taj mentalni reset. Inače Wim Hof to najviše i promovira, jer jednostavno vrlo hladna voda, ono što on radi, znači kupanje toj ledenoj vodi vam ne da priliku da mislite o bilo čemu drugome, nego jednostavno vas dovede u to stanje potpunog fokusa, jer vi ste apsolutno fokusirani praktički na to neko preživljavanje, jer je to u jednu ruku nekakav šok za organizam i jednostavno svi vaši problemi životni u tom trenutku nestaju i on je na taj način praktički tim ulascima u vrlo hladnu vodu se riješio depresije, zbog toga jer je čak čovjek imao tešku sudbinu da mu se žena ubila i nakon toga je pao u tešku depresiju i u biti je izašao iz tog stanja prakticiranja kupanja u hladnoj vodi. Evo, toliko u ovom videu. Neki su me pitali šta si ti više planinski tip, s obzirom da sam neki dan objavio taj video sa planinarenja na Snježnik i Guslicu. Međutim, eto, ja imam tu sreću da živim na Kvarneru i praktički mi je 15-20 minuta autom i more i planine
Imam tu sreću da sam u biti morsko-planinski tip, odnosno planinsko-morski tip i eto, živim u jednom prekrasnom mjestu na Kvarneru gdje mogu uživati i u jednom i u drugom. Hvala na pažnji i do nekog idućeg videa. Pozdrav!